Perniagaan yang bermula sejak 2008 menerusi online sepenuhnya semakin mendapat sambutan apabila Zahara.com kini dikategorikan sebagai pemborong tudung online terbesar di Malaysia. Pelbagai rangkaian tudung dengan rekaan terkini dari koleksinya boleh didapati khas buat muslimah untuk tampil anggun di pagi Syawal. Pada tahun ni, raya tahun ini, kita banyak keluarkan anak-anak tudung yang eksklusif, more eksklusif, with a modern touch. Mana dia ada side parking, dia ada ruffles dia sendiri pada anak tudung, dan kita gayakan dengan selendang chiffon yang very plain so that anak tudung tu boleh lebih menonjol. Dan pashmina is back in, back in right now. So kita pun banyak ambil pashmina, kain-kain selendang pashmina yang lembut dan tak begitu panas. Pasal selalu pashmina is very thick. So it's and heavy. So bila raya tu, bila kita keluar jalan, have to relate tu kan semua. Jadi itu kita punya main fokus kita lah. Dengan selendang labuci yang more to lebih banyak orang gunakan di majlis-majlis ataupun raya pertama, raya kedua gitu. Keseluruhan koleksi stok tudung yang baru akan dikemas kini di laman webnya pada setiap 2 minggu. Perbezaan antara tudung-tudung yang kita ada ialah dari segi jenis dia punya quality of our tudung. You can see there are a lot, banyak tudung-tudung yang sama macam ada di dalam website kami Zahara.com tu, tapi bila you pegang Zahara.com punya tudung, dari situ you akan tahu perbezaan kualiti. Kita punya fabric kita import daripada luar negeri, tapi kita bring it back to Malaysia dan kita gunakan tukang jahit di Malaysia. So at the same time we can use tenaga orang-orang tempatan untuk hasilkan tudung yang berkualiti dan bergaya. Pemiliknya, Zahara Muhammad, mendapat inspirasi penggayaan tudung dari tempat-tempat yang dilawatinya di luar negara. Dia tertarik dengan material yang digunakan serta cara pemakaian tudung yang ringkas namun masih kekal bergaya dengan sopan. Di sana membawa dia semangat lebih untuk bawa masuk tudung-tudung yang berfashion masuk ke dalam Malaysia. And then and furthermore, pakai bertudung itu is a part of wajib bagi seorang wanita. So she was Puan Zahra beritahu saya lah yang maybe this can encourage, memberi dorongan pada wanita-wanita untuk bertudung, especially the wanita-wanita yang muda. Mereka mahukan bergaya dan bersopan. Jadi itulah mulanya, daripada situlah Zahara.com bermula. Zahara.com turut menawarkan jualan secara pukal buat sesiapa sahaja yang berminat untuk menjalankan perniagaan tudung dengan harga yang istimewa. We have a few pengedar dari setiap lokasi, macam di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Malaysia itself. Kita ada setiap lokasi tu kita ada satu atau dua pengedar, dan mereka mendapat harga yang Zahara.com akan offerkan, harga yang lain daripada harga pembeli biasa. So normally kita punya customers will buka booth raya ke, bazar raya ke. So we are like the middle person yang kita boleh cater to them, because kita punya online punya barang-barang semua is very affordable, and with that they can actually buy and then they can sell it at their own price. So mainly we give that opportunity to our customers lah, to go out and sell it. We are just
home based online punya wholesaler.